Eki kibirosha hamukagazikiro omurushayo nyakigera omugombora ya Kagarama omu district y'Isingiro ey'Amatemba kandi abarebere nagabo nibagira ngo omurro gurugire ahatara ebireneera ari kwaka etyo nikwo kucwekereza amagara g'abantu bashatu aba. Kuba narara hembere tara abe narara hembere tara bayino omwana we kabe nayi mukasanga hariho omwirumari mwena abe nagezo kuguma narara hembere tara omwana yasimuka cyane. Omugenzi yamanywa nka cyo kusima Sarafina kandi abire natura omunju n'abana be bashatu ow'emyaka 13 oguwe ahonere bagenzi be ow'emyaka 5 hamwe n'ow'emyaka 3 bafire na nyinabo. Azira kana turambarira pangisi imbere ya murema yeta kuna ne kibanza kise kirabira musigire hati yagaruka haza kwansari amana kururto cyobe narebero abana be abena abazara tunkukuru mutamatari mumaka nakabona umusize yamuzaha abana hatabana birabinaha apangisa hana abarebero. Nobu omukazi ogu arabe ahiiriire omunju n'abaana be bitu nikigambwa ngo omurro obugutandikire abiratara omunju omwana we omukuru nikwe kumweta ashangira omurro gwakanyire gwamukiza amaani ari kugezaho kucungura abaana be. Tadoba yahiruma omurro gwakwata omufaraso wayusi akatimba n'abaana nawahagire kuza kutahiza abana omurro gwamukwata barandwa nuko kurendo urukuza kumwirukangira kumutasya inobe nabasa kuzomunga aho kubenza n'umuryango gumwe umwe bizo kubiye umurro kwa kingu Rwanda nabura ndacho. DPC w'Isingiro yahamya ngo egi n'obutandu erugirire aha murro gwetara kandi yagira ngo emibireegi yaheza kuceberwa abanyabazare nibaza kugizika. Gashakwa Rusuno wamanya abatura bo mu cyaro cyambagani